sad pomolimo, drugu zemlju mi nemamo, u srcu mom samo je jedan dom, u srcu velika moja republika, u srcu mom najlepša zvijezda svija, moja republika, Republika Srpska. U srcu mom najlepša zvijezda svija, moja republika, Republika Srpska. Bože pravde, ti što spase od propasti dosad nas, čuj od sad naše glase i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože brani srpske zemlje, srpski rod. Srbiju nam Bože brani, moliti se sav naš rod. Dame i gospodo, dobro veče i dobrodošli na svečanost povodom Dana Republike Srpske 9. januara i 28. februara, dana u kojem obeležavamo godišnjicu donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Ovo je treći prijem koji tim povodom priređuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Himnu Republike Srbije i himnu Republike Srpske u izvođenju Gudačkog okteta Banjalučke filharmonije čuli smo u izvođenju Anete Makanjić i Valentine Milekić. U vreme razbijanja Jugoslavije razbijena je i Bosna i Hercegovina. Razbijena je tako što su hrvatski i muslimanski poslanici u Skupštini Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine 15. oktobra 1991. kršeći i Ustav te Republike i Ustav Savezne države Jugoslavije, bez propisane dvotrećinske većine izglasali takozvani Akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine. Taj bespravni akt bio je jasna najava ne samo nepoštovanja Srba i srpskih nacionalnih i demokratskih prava u Bosni i Hercegovini, nego i mogućih strašnih zločina nad srpskim narodom, možda i strašnijih od onih u Prvom i Drugom svetskom ratu. Srpski poslanici izašli su iz takve skupštine i 24. oktobra 1991. osnovali Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koja je potom raspisala referendum srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za 9. i 10. novembar 1991. i koji je imao zaista impresivan rezultat. 96,4% za uspostavljanje samostalne Srpske Republike u granicama Bosne i Hercegovine sa željom i namerom ostanka u Jugoslaviji. Dosledno sprovodeći
Narodnu volju Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je 9. januara 1992. usvojila deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a 28. februara, dakle na današnji dan, usvojila Ustav takođe 1992. Usvojila Ustav i Ustavni zakon, čime je zaokruženo stvaranje i pravno utemeljenje Republike Srpske. Ove 2017. godine slavimo 25 godina, odnosno četvrt veka od stvaranja Republike Srpske. I sada pozivam direktora predstavništva Republike Srpske u Srbiji, gospodina Mlađana Cicovića, da nam se ovde kao domaćin obrati. Vaša svetosti, gospodine predsjedniče Republike Srpske, gospodine predsjedniče Republike Srbije, ministri u vladama Srpske i Srbije, predsjedniče pokrajinske vlade Vojvodine, potpredsjednici i poslanici Narodnih skupština Srbije i Srpske, poslanici prvog saziva Skupštine Srpske Bosne i Hercegovine, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH, predsjednici Akademija nauka i umjetnosti Srpske i Srbije, dragi gosti, spisak bi bio jako veliki ukoliko bi željeli sve da pozdravimo, nama drage ljude pojedinačno, i zato sve vas srdačno pozdravljam. Sa radošću obaveštavam da su ovdje i sa nama predstavnici ambasada Ruske Federacije, Republike Belorusije, Angole, Maroka, Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici ambasada drugih nama prijateljskih zemalja, i ja ih, dozvolite mi, u ime svih nas pozdravljam. 25 godina Republike Srpske jeste jubilej koji nas čini ponosnim, ali nas istovremeno i za svaku tu godinu više obavezuje da je čuvamo i branimo, svako na svoj način i u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti. Prošle godine smo vam ovog dana i na ovom mjestu poklonili knjigu izvornog i u Dejtonu potpisanog Dejtonskog sporazuma, a ove godine smo tekst za knjigu koju vam večeras poklanjamo preuzeli sa zvaničnog sajta predsjednika Republike Srpske i evo objavili je pod izvornim naslovom Dejtonska struktura Bosne i Hercegovine i pravni položaj Republike Srpske. Ovaj tekst jednim analitičkim pristupom međunarodnom ugovoru kojim je u Dejtonu stvorena Bosna i Hercegovina kao državna zajednica dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, odnosno zajednica država koje su na BiH prenijele samo dio svoje suverenosti, pokazuje, pored svega drugog, da je naša Republika Srpska ne samo starija od Bosne i Hercegovine, nego i da je kao potpisnica svih aneksa Dejtonskog sporazuma stekla visoko međunarodno priznanje. Vjerujem da će ova knjiga biti od koristi ne samo pravnicima, političarima i diplomatama, nego i svima ostalim koji iz svojih naučnih, poslovnih, pa i drugih razloga žele da upoznaju Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, razumijevajući ono što se u njoj, oko nje i zbog nje dešavalo i dešava u regionu i u svijetu. Uz program koji smo vam pripremili i ovu knjigu koju smo štampali na srpskom i engleskom jeziku, želim vam prijatno ovdje i da odavde ponesete lijepe utiske. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija. Hvala gospodinu Cicoviću. A njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, uvek je sa svojim narodom u Srbiji, u Srpskoj, svuda na svetu gde Srbi žive i rade i gde se čuje živa srpska reč. Njegova svetost bio je tako i blagoslovio oba prijema koje je pretprošle i prošle godine u ovom lepom zdanju priredilo predstavništvo Republike Srpske
u Srbiji, a čast i radost da je naš patrijarh sada sa nama imamo i sada. Molim vašu svetost za blagoslov ovom prijemu Srpske u Srbiji. Gospodo predsjednici Republike Srpske i Republike Srbije, Vaša ekscelencija, dame i gospodo, rodoljubi i prijatelji Republike Srpske, čestitamo 25 godina rođendana i rođendan Republike Srpske i Ustav koji je donet za tu Republiku Srpsku. Republika je srpska potreba naroda u Bosni, srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za nju su podnete velike žrtve, prolivana velika krv i zaslužio je srpski narod u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, da ima svoju republiku. Čini mi se, ona je velikim delom garantija i garancija postojanja drugih entiteta. Srpski narod Bosni u Republici Srpskoj čuva i neguje svoju istoriju, koja je uzvišena i sveta istorija, koja potvrđuje i živi svojom slavnom prošlošću i nadamo se da će to nastaviti i u buduće. Znamo da je mnogim Republika Srpska mali trn u oku, ali za nju se moraju boriti Srbi u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i nju sigurno mora i treba da podrži Republika Srpska, jer podržava svoj narod koji nije tamo od juče, nego stotinama i stotinama godina tamo živi, stvara svoju istoriju i svoju kulturu. Želimo puno uspeha Republici Srpskoj, da odoli svim iskušenjima koja su danas prisutna tamo, a nadamo se pravda Božija i ljudska će je pomoći da postoji i opstane na ovom, kako bi to Desanka Maksović kazala, vetrovitom Balkanu, da će savladati i sile i haribide i da će podržati svoj narod, kao i sve one ljude dobre volje koje žive u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svaki uspeh i blagoslov Božji želimo predsjedniku Republike Srpske, narodu i drugim žiteljima koji dele podneblje Republike Srpske, uspeh u svemu dobrom i naprednom. Da živi Republika Srpska i Republika Srbija. Živeli! Blagodarimo vaše svetosti. A čućemo sada kompoziciju Zavjet. Kompozitor i aranžer je Mladen Matović, a uz pratnju gudačkog sastava Banja Lučke filharmonije pevaju Aneta Makanjić i Valentina Milekić. Iza rijeka gora daleko
do vijeka. Republika Srpska, koja je stvorena pre rata 9. januara 1992. i Muslimansko-Hrvatska federacija stvorena 18. marta 1994. ušle su Dejtonskim sporazumom 21. novembra 1995. u državnu zajednicu Bosnu i Hercegovinu i po tom sporazumu samo deo svog suvereniteta i nadležnosti prenele su na Bosnu i Hercegovinu. Predsednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, bio je pre 25 godina poslanik u Narodnoj skupštini u kojoj se stvarala Republika Srpska. Učestvovao je u stvaranju i predano radi na očuvanju Republike Srpske. Molim predsednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, da nam se obrati. Vaše svetosti, predsjedniče Republike Srbije, gospodine Nikolić, predstavnici vlada Republike Srpske i Republike Srbije, poslanici u Narodnim skupštinama Republike Srpske i Republike Srbije, poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedniče vlade, pokrajinske vlade, predstavnici Srba, političkog života Srba u okolnim zemljama, od Slovenije, Hrvatske, Rumunije, iz Crne Gore, iz Kosova, iz Makedonije. Želim da vas sve skupa ovde pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da zajedno ovde obilježimo jedan važan datum za nas. Datum i za vas. Datum kada je stvorena, nastala i uputila se u težak život prethodnih godina Republika Srpska. Godina po godinu nakupili smo 25. U ljudskom životu to su godine mladosti, ushićenja, najljepšeg ludovanja, priprema za jedan ozbiljan život. A Republika Srpska je ovih 25 godina razumjela kao i tek početak svog velikog puta kretanja ka svojoj trajnosti, ka svome opstanku. I mislimo da smo prošli najteži tih 25 godina. Rata u kome smo stradali, koje smo znali zašto ginemo. Vremena nakon toga kada su mnogim pritiscima željeli da ono što je volja srpskog naroda bila nesumnjiva, da nam negdje tamo, provodeći neke razne velike ideje za koje vidimo danas da su već propale, da nestanemo kao Srbi, da nemamo naš srpski jezik, da nemamo našu ćirilicu i naše pismo, nego da jednom postanemo Bosanci, da pišemo nekim bosanskim jezikom, govorimo bosanskim jezikom i pišemo nekim bosanskim pismom. I to nije ništa novo, to smo znali onda kada smo tek učili škole o tome šta nam se dešavalo u prošlim godinama i na početku, odnosno prošlog vijeka. I onda su isto htjeli da budemo samo Bosanci i onda su samo htjeli da pišemo i govorimo samo bosanskim jezikom. Tada se visoki predstavnik zvao Kalaj, a danas se on zove Incko. I gotovo identična situacija. Ali svim tim godinama mi smo uspjeli da više postanemo svoji. Svoji, jer smo vjerovali čvrsto u ono što jeste Republika Srpska, bez oklijevanja, različite generacije predsjednika vlada, predsjednika Skupštine Republike Srpske su uložili svoje umijeće da daju doprinos našem jačanju, u opstanku prije svega, a onda i jače. Mnogi od njih su u nepravednim pravosudnim, takozvanim pravosudnim procesima nastradali. Žrtvovali svoj komoditet, žrtvovali komoditet svojih porodica, ali nisu odustajali od ideje koja se tako svjetlo za nas zove Republika Srpska. Zato i moramo danas biti zahvalni, jer nisu poklekli. Ostali su dosljedni onoga
što su tako dobro znali, kao što i mi danas znamo, da bez srpske države nema ni srpske slobode. I svagdje tamo gdje su Srbi gubili državu, gubili su svoju slobodu. I svagdje tamo gdje Srbi nisu imali svoju državu, bili su nacionalna manjina koja je kasnije iscurila, nestala, asimilirala se i postala objekt progona tamo gdje je morala da ostane. Nisu nam dozvolili na kraju te najveće srpske zablude koja se zvala Jugoslavija i jugoslovenstvo, da zajedno zbrojimo žrtve na prostoru te bivše zemlje, pa bi se vidjelo da su Srbi najveći stradalnici prethodnog nestanka te zemlje, ratova na prostorima različitih zemalja, koje danas samostalne, neke pokušavaju. I mi nismo uspjeli da ni kroz naše žrtve pokažemo da smo bar jednako isti kao i oni koji pokušavaju da samo tako uzdignu svoje, za koje jednako žalimo, koje nikada ne bi činili, ali naprosto desila se istorija i desio se rat i stradanja, a nema rata bez stradanja. Srbi nisu htjeli rat. Srbi nisu, možda opet u svojoj zabludi, htjeli da propadne Jugoslavija. Ali neki drugi su to htjeli. A znali su da nema raspada zemlje bez mogućnosti da dođe u takvim okolnostima i do sukoba. Zato je sveta i slavna ideja da Srbi, kako to volimo da kažemo, s one strane Drine, formiraju svoju zemlju. I kao svako stvaranje, možda je to bilo malo i zabluda, ali vrijeme je da kažemo i da o tome ne govorimo i da kažemo jednostavno da je Republika Srpska uspjela u projekat srpskog naroda koji je u prošlom vijeku, stradalničkom vijeku za nas, izgubio mnoge ljude, izgubio pola naše populacije i mnogi usput obični se uvijek kada su sa činjenicama stradanju pitaju koliki bi ovaj narod bio da nije bilo činjenice velikog rata i stradanja, gotovo pola muške populacije u tom ratu. Šta bi bilo da nismo nosili na sebi antifašističku borbu na prostorima bivše Jugoslavije, a oni koji sada se uvatili demokratije, kao što su Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, pa i Hrvati, tek 90 dana pred kraj samog rata, početkom 1945. godine, masovno su krenuli da ulaze u partizanske jedinice jer su vidjeli da ko pobjeđuje. Dotad su bili u handžar divizijama i ustaškim postrojbama koje su učinili tako veliki zločin prema Srbima, koji su imali čak dječji logor na prostoru Jasenovca i sistema logora Jasenovac, koji su doveli do toga da opština Dubica danas, a nekada Bosanska Dubica, tek 23 godine nakon rata pošalje prvog Srbina u vojsku, što govori o tome da su ili pobijena sva djeca ili da su, kako su to radili tada ustaške vlasti, prekrštena i da na taj način je izgubljen jedan značajan potencijal. Sjećanje na ta stradanja nije moglo da nestane. I mi smo naučili tu lekciju i raspad Jugoslavije nije mogao da prođe bez formiranja Republike Srpske. Danas znamo da mnogi to nisu ni željeli. I mnogi ni danas to ne žele. Ali imaju jedan problem, to mi želimo. Mi smo na prostoru Republike Srpske suvereni. U dovoljnoj mjeri da odlučujemo o svojim pravima. I danas, više nego ikada, ne smijemo da ćutimo. I ne smijemo da letimo ili povjerujemo onim obećanjima, lakim obećanjima velikog i dobrog života za ne znam nija kad, koji nam obećavaju, samo zato da bi ponovo rekli, evo, sad nismo Srbi, mi smo Bosanci, ne pišemo srpskim jezikom i ne govorimo srpskim jezikom, nego to činimo nekim drugim jezikom. Ostali smo dosledni u Republici Srpskoj. Se piše, izučava i naše škole su srpskog jezika i srpskog naroda, a oni koji su drugog i drugčijeg i manjeg imaju sva prava jednako kao i naša srpska djeca u svemu tome. Mi želimo da očuvamo mir. Ali moram da kažem da Dejtonski sporazum 1995. godine, koji je stvorila i kreirala međunarodna zajednica, često govore da je donio mir, ali zaboravljaju da kažu
da je taj Dejtonski sporazum uspostavio politički sistem koji je bio u osnovi mira. Da nije bilo političkog dogovora o tome kako će izgledati Bosna i Hercegovina, vjerovatno ne bi ni bilo mira. A u tome Dejtonskom sporazumu piše da je Bosna i Hercegovina nastavlja da radi pod nazivom i živi pod nazivom samo Bosna i Hercegovina. Ni republika, ni federacija, ni bilo šta drugo. I piše u članu 3 da je Bosna i Hercegovina sastavljena od 3 naroda i 2 entiteta. Jedan od entiteta je naravno Republika Srpska. Nismo u početku razumjeli mnogi u Republici Srpskoj šta znači taj entitet, danas znaju i znamo veoma dobro zato što nam pruža prava. Sve ove godine, nakon toga, međunarodni faktor kroz nasilje visokog predstavnika koji je imao političku podršku velikih zemalja Zapada, učinili su sve da degradiraju taj Dejtonski sporazum. Danas kad čitate Dejton i kad vidite šta ima u Bosni i Hercegovini, primijetit ćete da je ono što je ima daleko je drugčije od Ustava i daleko je drugčije od Dejtonskog sporazuma. I mnogo godina su zabranjivali da pričamo o tome. I sada kad govorimo o tome, onda opet rizikujemo da budemo loši momci ili da zaradimo neke od sankcija. U svakom slučaju, obavljajući dužnosti u Republici Srpskoj, mnoge generacije izabranih predstavnika naroda nisu oklijevale da brane ono što jeste Republika Srpska, bez obzira na posljedice koje smo mogli da vidimo svih ovih prethodnih godina. U svemu ovome veoma nam je bilo važno pomoć koju dobijamo i razumijevanje koje imamo ovdje u Srbiji. Srbija je zemlja koju volim. Ako nas pitate i ako je budemo ikada imali priliku da kažemo, rećemo da želimo da budemo ovdje. Ako nas pitate, a pitat ćete nas bilo kada, Republika Srpska je u Bosni i Hercegovini zato što mora, a ne zato što hoće. A tamo gdje hoće, bit će. Zato sam uvjeren da vijek iza nas, koji je bio vijek stradanja srpskog naroda, je formirao osnovu da ovaj vijek bude vijek rješavanja našeg srpskog, nacionalnog i državnog pitanja. Generacija, sadašnja aktuelna, Srba na svim prostorima, morat će brzo, veoma jasno da kaže ono što uporno govorimo među sobom. I da to ispostavimo kao naš definitivni zahtjev, da u miru nastojimo i da kažemo da je to srpski nacionalni i državni cilj. Ne možemo da ostanemo nijemi i da gledamo kako se urušavaju srpska nacionalna pitanja u okolnim, navodno, nama nekada bratskim zemljama i da vidimo da je tamo lupaju nam table sa ćirilicom, da nam ne dozvoljavaju politički angažman, da nam u Crnoj Gori progone prvake srpskog nacionalnog pokreta, političkog pokreta. I ne treba da ostanemo, jer mnogi od nas traže sa strane da upravo onima koji dolaze iz tih zemalja uvažimo najveće prava i najveće standarde koje oni mogu da uživaju bilo koje drugoj zemlji, navodno Evropske unije. Ostajemo privrženi ideji naše slobode i svjesni smo da samo sloboda zavisi od toga koliko će biti jaka naša država. Izgubili Srbi Republiku Srpsku, nisu gubitnici samo Srbi koji žive u Republici Srpskoj. Dramatičan gubitnik je i Srbija. Dramatični su gubitnici svi Srbi na svim prostorima. I zato se moramo okupiti oko tih ideja, bez oklijevanja istaći naše zahtjeve, a naš zahtjev je isključivo mir i stabilnost na ovom prostoru. Mi nismo avanturisti, mi ne želimo ni jedan pokret koji bi doveo do nasilja, ali isto tako nismo spremni da nam neko kaže da Bosna i Hercegovina podnosi reviziju tužbe protiv Srbije za navodni genocid i da se tamo zove Bosnom i Hercegovinom ono što mi nismo u njoj. To nas vrijeđa, pogađa. Ne možemo da prihvatimo. Uništava nam ljudsko dostojanstvo. Činjenica da Bosna i Hercegovina može jedino da izađe na međunarodnu scenu ako je to odluka, zajednička odluka 3 naroda u Bosni i Hercegovini. U ovom slučaju to nije bilo. I zato je naša borba upravo za sprečavanje takvih unilateralnih poteza Bošnjaka koje je navikla međunarodna zajednica da to radi. Za nas su neprihvatljivi, mi to odbacujemo. Srbi nisu činili genocid, ali stalnim insistiranjem na to da su Srbi učinili genocid
skriva se mogućnost da se dokaže ili pokušava da se spriječi dokazivanje da je upravo na Srbima učinjen genocid. Hoće neko da kaže da je Jasenovac nešto drugo? Ili Prebilovci, ili mnoga druga mjesta. Obavljajući ovu dužnost, bio sam na mnogim mjestima za koje nisam znao jer su skrivana, da su stradali desetine hiljada Srba, zaklanih i poslatih u jame. Mi moramo da zajedno ovdje, Srbija i mi, u Republici Srpskoj, još više osvijetlimo zločin Jasenovcu. Snimajući jedan megafilm o tome, sigurno bi doprinijeli da pokoljenja koja dolaze na najbolji i najlakši način saznaju koliko je to bilo gnusno i koliko je to bilo antisrpski. Naša želja za stabilnošću, naša želja za mirom ostaje trajna. Kao što je naša želja i nepokolebljivo uvjerenje da branimo naše dostojanstvo, da branimo čast jednog naroda koji je u istoriji pokazao da nije spreman da gubi slobodu. I onda kada je znao da će stradati ako gubi slobodu, izabrao je stradanje. Nije htio da izgubi slobodu. To je naš i moj srpski narod na koji sam ponosan i želimo da živimo sa svim drugim. Mi želimo da živimo sa Bošnjacima u miru, sa Hrvatima da riješimo naše istorijske probleme, Hrvatima koji su dobili svoju zemlju i nama Srbima koji smo dobili dvije države, Srbiju i Republiku Srpsku. Danas bi možda bilo vrijeme da na najbolji mogući način zatvorimo istoriju tako što ćemo zajedno u procesu dogovaranja riješiti ta pitanja. Potrebno je da i sa drugima živimo na taj način. Republika Srpska nije oklijevala da bude iza Srbije u svakom njenom regionalnom potezu. Mi ne možemo da prihvatimo priznanje Kosova. Republika Srpska je posljednja koja je to učinila. Mi nismo dozvolili da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo. Mi nismo dozvolili da Bosna i Hercegovina prizna bilo kakve papire Kosova. Naravno da nas ne vole zbog toga. Isti oni koji upravljaju Kosovom, a stranci su upravljaju dijelom i Bosnom i Hercegovinom. I ti isti zajedno, kad god imaju priliku, pripišu nam kako nemamo adekvatnu politiku prema tom pitanju. A mi im kažemo da je naša politika adekvatna jer prati politiku Srbije. I da ne bi ništa trebalo da bude čudno o tome. Kao što pratimo politiku Srbije u onome što se zove NATO. NATO koji je bombardovao Srbe. I ni po muke da je to činjeno konvencionalnim naoružanjem na vojne legalne ciljeve, kako on to vole da kaže. Ali danas smo svjedoci u Srbiji i u Republici Srpskoj da na prostorima gdje je NATO bacao u toj tako sramno nazvanoj operaciji Milosrdni anđeo, bombe danas su najveći stepen oboljenja stanovništva od malignih bolesti. Ne daju nam ni da pričamo o tom, ali podaci o tome postoje. I ne govorim ovo da bi se svađao s njima, nego govorim ovo da bi govorio istinu i da govorio činjenici. Jedinstvo Republike, u političkom smislu, jedinstvo Republike Srpske i Srbije i srpskog naroda. I svima sam vama zahvalan večeras što ste ovdje iz različitih sfera života. Oni koji su došli iz bliza i daleka, pokazali ste svoj odnos prema nama, ovdje prema Republici Srpskoj i pokazali ste još nešto meni, a to je da i vi shvatate Republiku Srpsku kao svoju. Živjeli i zdravi bilo. Hvala, gospodine predsjedniče. Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, cveti li kao cveće procvalo, šumadijom sunce zasjalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika.
Proći ćeš puteve duge, vidjet ćeš krajeve druge. Ponesi odavde jedan znak, nek svi vide, nek zna celi svet. Ovo je Srbija, govore grabovi ratnika i samog vremena. Ovo je Srbija, govore grabovi ratnika i samog vremena. Ovo je Srbija. Kompoziciju Ovo je Srbija kompozitora Nikole Grbića u aranžmanu Mladena Jankovića pevale su ponovo uz pratnju gudačkog sastava Banjalučke filharmonije Valentina Milekić i Aneta Makanjić. Mi druženje nastavljamo uz prijatnu muziku gudačkog sastava kao i ukusno posluženje iz Srbije i najbolja vina iz Republike Srpske. Hvala i prijatno večer.